Wisatawan Duranegara kantun kejantenang deg-deg kayun ipun, mesesanjan ring Karangasem, ya diastun Gunung Agung kuentenan ipun sampun status awas. Wiwilanipun santukan wisatawan sampun uning, indik wewidangan sani kantun dados kerauhin, sekadi ring Sidemen. Meduai potensi pariwisata sanedahat ngulangunin. Keluwihan palemahanipun mejanten ngedautin manah wisatawan. Akomodasi pariwisata sekadi villa wiadin restoran, taler sampun akeh mawinan wisatawan taler sayan seneng mesesanjan, rumasuk nyantenang keluwihan pekantenan Gunung Agung saking desa Sidemen. Santukan doh ipun 16 kilo saking Gunung Agung, Sidemen mejanten nenten pindah ke zona merah. Siritungil pelaku pariwisata ring desa Sidemen Karangasem Cokorde Bagus Pemayun Mausang, pengerau wisatawan ring Sidemen kantun deg-deg. Kira di daerah Sidemen khususnya bule-bule tidak terlalu berpengaruh ya, karena mungkin dia beritanya juga zona sini kan tidak zona merah ya, jadi mereka kebanyakan tidak terlalu berpengaruh, jadi mereka merasa aman di sini. Mungkin karena daerahnya hijau dia bilang gitu, jadi. Siletungil wisatawan Andreas ngangkenin, nenten osah mesesanjan ring Karangasem, santukan ipun sampun uning ngenenin indik wewidangan sane kantun dados kerauhin termasuk ring Sidemen. Yes, I mean there's still no eruption, and I am communicating with my children in Sweden, and they wanted to know a little bit more, so I thought I maybe go up to Sidemen and see if I can see the mountain, because from Kusamba I cannot see Mount Agung. It's behind other mountains, so I have to go around the mountain to see it. Sangkaning Gunung Agung sampun status awas, bejanten patut kaurat tiang samian angge. Krama kaaptiang nenten wenten sane makarya gatre sane durung tinas kuentanan ipun utawi hoax, santukan mawas sane kawan majeng pariwisata Bali. Jaya Kusuma, Bali.